Hey, bering selam dostlar. Senin men Vasta. Bugün biz lavadan parkur ötетін bolamыз. Bugün biz parkur ötemiz. Hey, lavadan parkur ötü. Endişe көреміз. Бұл parkur info. Canından başlıyorum. Ben bana 100 koydum. Birinci level. Kumlara. Hey! Hey! Hey, ne oldu? Ha, bu lava. Görünüyor mu? Lavadan ötü parkur. Keşinler iyide adam ayqaylavat. Yer var mı diye bulalım. Bu bölüm zat ili. Ben bunu bilmiyorum. İkinci level. Çok falan gaz. Lava. Ne diyeceğim? Command blokpen жазған. Екі level'de de alacağım ama ondan buraya bakmadım. Yemin 4. level'da bana algan dürüs. Rıçaklar köp kaçsız. Oy. Oy, gördüm. Orasından ötünce video kız.
қаяққа секіріп. Ой. Реально бағана там емес пе? Қазір лава шықсын. Ана қалай жетем? Қалай жетем? Қалай жетем мен? Түсіндім мен. Бұндайды кристалл екеніміз білеміз. Бұл да сол там, бірақ басқаша екен. Болды ма или? Біткен секілді ол. Osman videonu da yaptım. Göreyim. Endi videom. Biroq video ko'p bo'lmadi. Biroq men bu parkurda oңай o'tdim. Basını tushunmaychiliklar bo'ldi. Aşağı. 2 1 basalım.
4. Ой. Otomay parkur otomay. Бүгін жұма ғой. 4, 3, 2, 1. Bu Ramazan günü keşke. Бүгін жұма ғой. Söylemiş videoda. Олар осындайда сөйлей бер видеолар бар. Мен бұның барын басын өтейін дедім. Hop şimdi tırmanmayın buraya aşk tamam mı? Bulaşa. Çok. Енді şu videonun аяқтаймын. Сау болыңдар достар. Келесі видеода да солай паркур бүйтпесе неді? Достар мен ойнаймын сондай ғой. Италия Кристалдың видеосында хоррор ойнаймыз. Сау болыңдар.